Yesu nashimye. Yesu nashimye kandi. Ndashimira Imana ko urya twebwe ngaha turahatabarirwa ahubwo n'umudayimoni wo kutaza gushima nawo nyine urimo. Nta muntu n'umwe adatabarirwa ngaha ahageze yarusha ariko umudayimoni wo kudufata kugira ngo tuje gushima bikatunanira. Jewe ngaha nahageze rushe nageze tukijare rushe ndemerewe. Nukuri mpageze nkagera mu isoko byaranse karebe imbere n'inyuma ntabona nuko ndi gutunga abana ntabona nuko ndi kubigenza ntabona imbere n'inyuma nyine. Burya rero bukeye jewe ndaza ngiye kwija umuntu w'umusoda yambwiye ati wowe rero je batuje ofisi ngo ndakareka ahantu ugenda nubona utishyuwe uzakimbica. Aranjyana arahangereka amaze kuhanyereka ndabona na n'uyu mubyeyi yarafite waramushikwe bihagije asharansengera. Amaze kunsengera bukeye mbona umugabo wanjye abonye akazi ariko ambwira ati mwemwe udufaranga dukeya. Bukeye azana 40,000 ujya kudandaza murana n'ikintu na kimwe ngoba ugiye mu 40,000 tugiye barimo barubaka inzu bya 40,000 ndavuga ndorega mama twego muri 40,000 ijya kudandaza bitari kumbuke dore nkabona nayo murebe imbere mw'abana batagenda bigenza ko ubu rero jewe mama ndabona nta kundi kuntu nabigenza nta kundi kuntu nabigira 40,000 reka muri 5,000 byabize 30,000 jewe ndabiguze ibati hama nawe urebe uko bigenza mwabarya abana n'ibyanzu nawe nyine ibihe. Burya Imana n'ukuri arabikoze. Ngiye mu isoko bamwe bose babonaga yuko bose bamenya ngo ntibanshoreye ngo n'isoko ngo ntibasubira no kunshore. Ndagenda mu isoko ngiye mu isoko baravuga ngo nta n'ikibanza tuguha. Mu kanya ngiye kwa komiseri baramubwira ati nta kuntu mumwima ikibanza nimumuhe ikibanza. Burya abakiriye baraje baza kubwisha nabo ntatse bose bakaza. Burya nabo bari baravuga ati urya mugore ko tutamushore ejo azatwumva ibyashira tuzikorera. Burya barabituraga bose basoroma batwara ku buryo naciye ngira abakozi batatu. Maze kugira abakozi batatu Imana zirayiha abana banjye babonye barabaho. Bamaze kubaho titwakubonye baca banira ikintu mwita akanaho baje bakambwira ati n'igisigo n'itonda nagura imiti wapi. Bukeye rero umugabo wanjye avuye ugatisanga naraheze nyine ariko kinywa amaraso aravuga wewe tisimbibona. Bukeye ngo wewe tugiye kumupfumu nanjye natse mu misari ko wa Mungu agiye kumupfumu ubwo ngamubwira ati umugore wawe agiye gupfa kiriya kintu nicyo bamurotse. Burya none cyamukotomera rimwe azaca. Aramubwira ati kandi nabo basenzi bamubeshe ntawe uzamusengera gake. Nawe ariyumvira ati uno mugore abasenzi baramaze kumutwara umutima baramaze kumutwara uruhu n'uruhande ntabwo ari kumubwira ngo abyumve. Narega Mana y'abana agiye kubasigarana agiye nyine aca telefone mugenzi wanjye w'umudamu ubimumbwirira uko wowe arakumva nakubwira iby'amafaranga agiye nzemera ndayatanga. Kubanyamugore arantelefone sawa ndaza arabibwira namubwira niko yakubwiye rero sawa ko numvise menye icyo ndwaye harya nakitse muganga nawe turi kumwe irindire cyo nzokubwira. Narashije ariko wa kabiri cyanaza ndabibwira umwungere aca arambwira ngo yo reka tubahe imitsi rero hakiri kare mu gatondo tereka tubere tugenda hano abanza gusenge ati tugenda no kujya mukozi w'Imana yagize nawe akagusenge ati mundura hano ati tubahe imitsi hakiri mu gatondo. Burya nta n'igazire basengeye ibitabo rigakize icyo kintu kiraki. Ndabamagana ndabwira none ko bamwiye kuzama amafaranga yo kujyana ku bapfumu. Jewe nanjye nkaba narakize nkaba nabonye umuganga nk'umuti nkakira neza. Ayo mafaranga rero cyane nuko ngo nubyeme kugira ngo sinubyeme gowe shiri kigira kabiri shimira Imana. Jye nari maze imyaka 12 ntazi kumwifana ntazi kurya umuhi ntazi kurya umwembe ntazi kurya inanasi ntazi kurya ikintu na kimwe gisoza. Naringezaho ntarya n'inyama naringezaho ntarya n'isonga. Burya naragenda mbwira umwungeri iyo nzoka nyine yaranyishe nta mitina kandi byose naho ntabimaga n'ubundi yaranyicara ikanyicara ndabwira yarambwira iyo si inzoka barasengera bamaze kusengera ubu ibintu byose ndarya umutwe ndarya ikintu cyose rero kuri ibyo byo marije gushima umupfumu ngo abasenzi baramubesha ngo nta muntu azomusengera
shetani yaramuhetse. Yari hano abanyumvise mbadamuhimuje mu gatondo.